twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikiye rayon TV, twongera kubashimira mwebwe abakoze subscribe, kandi umuntu utarakora subscribe nawe tumubwira ati harabura iki ngo ukore subscribe. Reba ngo hasi ko handikishije akajambo k'umutuku, aho ngaho uhita ugakanda, aho uhita ugakirikaho, urareba hirya hari haza akantu kameze nk'akazogera, naho uhita ukandaho kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubigejejeho aka kanya. Tuje mu makuru ya siporo aha ngaha mu Rwanda, ariko mwese nkomeza kubifuriza uwa gatandatu mwiza ndetse na weekend nziza, mukomeza kuryoherwa n'ibihe byiza mwibereyemo. Abari kumwe n'abashiri banyu mwese nkomeza kubasuhuza aha ngaha mu kakanya. Mu tuje kuba amakuru ya sport update. Twaraye tubagereye ku myitozo equipe ya APR, twaraye tubagereye ku myitozo equipe ya Rayon Sport. Amakipe yanyu uko ari abiri, ikipe ya Rayon Sport yaguze nk'izajya muri Confederations Cup, ikipe ya APR nayo igura nk'izajya muri Champions League. Reka tuze turebe, tubive mu zino muzingo, turebe iko amakipe yanyu ahagaze ku isoko ry'igura n'igurisha. Turebe ngo ikipe ya Rayon Sport ihagaze amafaranga angahe, turebe ngo ikipe ya APR ihagaze amafaranga angahe. Icyo tukwifurije, icyo tubanza kugusaba wowe ukora subscribe, like, share, ubundi ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi buri kanya kandi igihe ku kindi. Twagiye n'amakuru kuvuga muri shampiyona y'ahangaha mu Rwanda. Ndabakunda cyane, ngewe uri kubagezaho aya makuru ni rayon kuri rayon TV, ariko tugiye guhindura tuzayita remontada TV. Tugiye kuzana tuzite remontada TV, dore ko hagiye kujya hacishwaho ibikorwa by'ama equipe abiri yonyine yo mu Rwanda, ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo muzayumenya uko ayo makipe ahagaze. Murabizi yuko ariyo makipe dufite arenze ahangaha mu Rwanda, ariyo Dabi, ariyo El Clasico dufite ahangaha ikigal mu Rwanda. Reka dukomeze tubabwire n'amakuru kuvuga imbere muri ayo makipe abiri uko bihagaze. Icyambere tukubwira wowe kora subscribe, like, usharinge na video, ubabwira ati murebe kandi ubabwire bakore na subscribe. Twagiye sasa. Ikipe bita Rayon Sport nyuma yuko babonye yuko kuzana abed biri kugenda bibagora cyane, ariko n'ubundi byaje kurangira biciyemo umukinnyi yitwa Bigirimana Abed n'umukinnyi wa equipe bita Rayon Sport bidasubirwaho, biri confirmed. Ejo nahoze mbibabwira, ejo nahoze mbakonfaminga, mbabwira yuko ibintu bigomba gucamo byamaze kurangira. Umukinnyi bita Bigirimana Abed w'umurundi ukomeye hano muri East Africa yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Ayo ni amakuru mba confirming, mbabwiye kugira ngo mujye mumenya ikintu kiri kujya imbere mu ma equipe yanyu ahangaha mu Rwanda. Turacyakomeje nkomeza gusuhuza abantu bari mu mahanga, abantu bari hano mu Rwanda. Nkomeza gusuhuza uwo bita Josué hariya kunaraga, rwose numva turagushuje cyane. Uriya ni inshuti yacu akadasohoka, akaba n'inshuti yacu, akaba n'inshuti yanjye ku ruhande. Nkomeza kugusuhuza n'uwitwa Sam hariya kunaraga, dore ko abasore banjye bose ariho babibereye. Erega nanjye niho dore ko bose ariho baba bibereye. Mukanya muye n'umusaza, reka matera gastori gato. Mukanya muye n'umusaza ndi kuza ahangaha, muye n'umusaza yabihiye umuhanda bya hatari. Ndavuga se muzehe bimeze bite ko ndebo warakaye? Ngo ibaze ko APR yaguze Shibobu nta n'isoni ifite. Ubu se ko utagiye muri Marine ngirebe ko cyangwa igiye muri Sport ngirebe ko yakuramo abakinnyi kandi ko baza bagatwara ibikombe. Ngako ngo agiye kuzana ama Shibobu tutaza amazina yabo. Ngibintu ngibyo ndavuga se muze urumva APR ahemutse gusa ibyo ni ibiki baba bakoze. Nasetse ndumirwa. Reka dukomeze n'amakuru ari kuvuga mu ma equipe yanyu ahangaha. Twari tugiri ku ikipe bita Rayon Sport. Reka dukomeze na equipe bita Rayon Sport. Rayon Sport turacyababwira ibiri kuvugwamo. Uwo bita Majaliwa tayari yamaze kugera i Kigali. Uwo bita uwo bita Youssef uwo nguwo tayari ikigali Nyamirambo yamaze gitangiye gukandagira hano, n'ubundi yakandagiraga ubu yamaze kugira mu myitozo yo mu Nzove. Uwo nguwo ninde? Yamwita Youssef uwo usigaye ninde? Bigirimana Abed bamaze kumwohereza tike igomba kumuzana inangaha akaza gukina ikipe ya Rayon Sport. Majaliwa nawe yamaze kugera i Kigali mu myitozo. Abasigaye ni bande? Charles Bale na Ojela kanyenyeri nako karuzura kugira ngo abariyo babashe kuba bamugura, ariko kari hafi kuzura. Iyo ni equipe bita Rayon Sport. Tunyarukire mu ikipe ya APR nyuma yuko ejo bakoresheje iyo bita conference ikiganiro n'itangazamakuru, yuko turaza kubagezaho ukuntu ibintu byari bihagaze. Ariko APR rakomeye, uko equipe ikomeye ya Rayon Sport ni nako APR ikomeye. Imwe yaguze nk'izajya muri Champions League, indi igura nk'izajya muri Confederations Cup, kandi zose ni ikipe zizatanga akazi ahangaha mu Rwanda. Ikipe izareba nabi izabirya. Umusifuzi yibyo kuvuga ngo twarageje ngo ibiki n'ibiki. Muzehe mwumvise ijambo yivugiye, araramutse yimanukiyemo muzahura n'ikibazo gikomeye cyane.
turacyari kubagezaho amakuru ari guturuka mu ikipe ya APR nyuma y'uko ejo bakoze imyitozo abafana stade bari bendaga kuyuzura ngaho ibaze niba abafana ba APR ejo bendaga kuzura stade ngaho ibaze igeza harimo match kuri Super Coupe kuri Super Coupe ibintu bizaba ari mbabarira cyane hariya ndamutse nahabuze nahita nimuka muri Kigali hariya ntabwo nahabona kuri Super Coupe nzaba ndeba uko stade izaba yambaye noneho yose yifunze imeze neza cyane. Iyo ni ikipe ya APR ariko twabagireyo tubamenyera uko ibintu byaho byari bihagaze turaje none nabyo turabibereka mukomeza gukurikira ibiganiro byacu cyambere tukwisabira aho uri gukurikira iyi video kora subscribe ubundi usharing video kugira ngo ibiganiro byacu byo bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Okay, ngewe uri kubagezaho amakuru nitwa Rayon ahangaha kuri Rayon TV. Turacyari mu biganiro byacu ariko reka tubatambageze tubabwire uko mwitonde tugiye kubabwira uko amakipe yatomboye. Amakipe uko yatomboye muri Champions League muri Confederations Cup. APR gutombora ibishyitsi, Rayon Sport gutombora imitumba yonyine itarimo abakinnyi. Wagira ngo ntago amakipe abaho. Okay, reka turaje tubabwire uko ibintu bihagaze ariko yo araza mu makuru yacu yandi ataha ukurikire uyambere kora subscribe kugira ngo tukishyiraho ihita kugeraho hejuru cyane nta utiri ujya kwishakisha ujye kwisearching wowe kora subscribe cyose ikiganiro cyose kiraza kikugeraho kandi urabizi ko ahangaha kuri Rayon tuba tugomba kubaha ibintu byuzuye kandi bimeze neza. Yego twakomeje no mu makuru avugwa mu yandi makipe ahangaha mu Rwanda Kiyovu Sport AS Kigali mukurikire mukaya turaje tubakubite update zose ukoze agaze. Uwo yari Rayon kuri Rayon TV. Good luck, ndabakunda cyane bantu banje. Tutaragenda ariko imbuga nkoranyambaga zacu zindi zisanzwe Instagram ni Rayon, YouTube ni Rayon TV, Facebook ni Rayon, Twitter ni Rayon, TikTok ni Rayon 02 kugira ngo ibiganiro byacu bye bibasha kugeraho 5 kuri 5. Muri minota 30 tuba dusohora ikintu bita update muri siporo ndetse no muri entertainment yo muziki yahangaha.